Ndibia ntuba mawathe ntere chekibulene wondini ya mbesho bunge Ketiana West ni bataririti obwabwo muno tuthengerete githurano ke mwaka yo 2027 ni araba uritia siasa kubathankikira micemano yo pokio kinyabo ni aringi kura oya barabangi. Brian Kimathi aina tetonguluki ni kagita karia kwina wagagia na murutela jogi siasa ja nthigurune na ndikundi bia antu barabe na mawathe kiburine mbeu wa Ketiana West ni bagwetete gitumiga kwithira bakira ithirwo mono kiri mwingi mantu na jaukaria bwao tari kuna muthutiro siasa na kwa mdamene sana ikwethera kwina challenges nyingi no ntunye kwethera kwinyene sana ko mtora na ai na disability na bati oshulikira kinya karinge kura arwa mbere yeto minimbi muntora ntitie kaya woka mtora awa kinyangelwa nti au getomi ate omba ucherero ka kinyangelwa na akathilela kwanja njensi ngenti muno yomba nyo wekira muthiali okaruka korokine barikeni atongeria kwithira bakibarikana mono rira bakwariria utethio ba mwingi na kurikana kinya muntu na mawathe na ringaga kura tara kwithira kwina micemania mingi kukethira kwina ma MP baturite kana mantora maingi kinya micemania ira mingi thare ke arerua utira muntu disability era waturo twelese thina ciaku kwe barwa maka ingi tukathetera mbasari bakathetera mantu yao lakini taikwa mutoro amite mucemanio ne wana babe mawathe bethire bakithetera ntone mucemanio yuru ami muntu wethirwa akiarerwa ndeto yu ituonere uhuru kabisa itoegi bande kabisa njire kogana dai muntu disability kinyora arenja mami na suete kibande kaina kibande kwenda utambulika tukaria antu batsimbio ya mbeu no twina into bietu na twina kura jetu na tukawithia mantu maingi muno yara tukwenda kubanga kuna policies hii kithirikari ndio lakini bailete bakona kuna sauti yetawa kumenya mantu batwe kokya kwithira tutena mwelekezi kana muntu otongoza ki ndeto ri kubitike thirikari tutemenya buru bagwetete jaja bakithuranira kiatho kiao kia mwisho nejo kiumia juria bakuga ni njira imwe ya guichura mirandi ya kubatethia na kujuria twanya turia bakuga tutionekanaga mono kiri gutethi kundi bimwe ja bibi mantu yange atoritanio ni antu ba migongo ingi kana bantu ringi lakini twatake miru kira kiari gietu na tona mantu ya kula kwa unu ntu buketha bwina kionaniria gikega nikenda tuba kukuria migongo yetu na mantu yara tene no ntukuri ana bataona into yabi twetete na kinya bara bateti bara bakomba kono ntuba ontubo batuikerwe kiao kya kwendero no ntuba tu ntuba mwatha tuyukitu ya ntubara batekere na tugera nje njusini na atomba kuona mbesha lastile yo turaire kuona kato thithio ntubo nikenda tukona gantu getu gawitethia yako ke report la Ndero Seweru TV kumatigania mbita Brian Kimathi.